Dobrodošli na moj novi video. Za još ovakvih videa subscribeujte se na moj kanal i pritisnite zvonce za notifikaciju. Danas pričamo o 5 turskih glumaca koji su zahvaljujući raznim skandalima postali jako popularni i jako plaćeni. Pod 1. Nurgul Yesilçay. Nurgul je bila u centru pažnje zbog glasina o svađi sa partnerima na snimanju. Priča se da je tokom snimanja serije Paramparčad imala veliki sukob sa kolegom Erkanom Petecaia, što je dovelo do napetosti na setu. Ona je bila popularna i prije te serije. Nakon razvoda od svog supruga Cema Oznara, Nurgul je otkrila da je bila žrtva psihičkog zlostavljanja, mada ona nikada nije detaljno ulazila u te optužbe. Zbog svog teškog braka i medijske pozornosti, ona je svaku narednu seriju za svaku epizodu dobivala 25.000 eura. Da, dobro ste čuli, 25.000 eura. Drugo mjesto zauzima Kıvanç Tatlıtuğ. Danas je ikona turske industrijske zabave, obožavan zbog svog talenta, izgleda i šarma. Smatra se jednim od najplaćenijih glumaca u Turskoj, zahvaljujući brojnim fanovima širom svijeta. Njegovi projekti gotovo uvijek postignu uspjeh. Kıvanç je godinama punio naslovnice zbog svog privatnog života. Bio je u vezi sa Azrom Akin, bivšom misicom Turske. On danas zarađuje 25.000 po epizodi, zahvaljujući svom turbulentnom životu i ljubavnim vezama. Iako je sada u braku sa Başak Dizer, mediji ne prestaju da spekulišu o njegovim prethodnim vezama i prijateljstvima. Kenan İmirzalıoğlu je jedan od najutjecajnijih turskih glumaca, poznat po harizmi i luksuznom životu. On je oženjen glumicom Sinem Kobal, koje je održano na luksuznom ostrvu. Ipak glasine o njegovoj seksualnosti svojevremeno su izazvale buru, posebno među konzervativnom publikom. Ali on je često viđen i u društvu poznatih političara, što mu je dodatno donijelo reputaciju u industriji. Danas je jedan od najplaćenijih glumaca u Turskoj sa honorarima od 400.000 eura po projektu. Ako vas je zaintrigirala ova priča o turskim glumcima i njihovim skandalima, pritisnite like, ostavite komentar i obavezno se pretplatite na kanal. Mehmet Akif Alakut poznat je po ulozi u popularnoj seriji Sila. Poznat je i po svom burnom temperamentu i konzervativnim izjavama. Jedan od najvećih skandala u njegovoj karijeri desio se kada je na društvenim mrežama uvrijedio žene, komentarišući da žene ne trebaju da kritikuju muškarce. Njegovi komentari izazvali su snažne reakcije, a mnogi su ga optužili za mizogamiju i netoleranciju. Danas on ima platu od $200.000 i živi kolard. Čansudare i tračevi, nesuglasice sa kolegama, prikazivanje u tabloidima, život u Hollywoodu, društvene mreže, sukob sa modnim brendovima. Ovi tračevi i spekulacije dodatno doprinose imidžu Čansudare kao jedne od najintrigantnijih figura u turskoj zabavnoj industriji. Ona danas zarađuje čak 20.000 eura po svakoj epizodi što snimi. Možda i više jer su rekli da je umrla. Hvala vam što ste gledali i pretplatite se na naš kanal.